Dolos, servant of all. Sogume Ningui Oge Dilam number one, the painted the Sang Lena, High Manaze Ngola. I get I Dolos to say the Kamale. I get a diakonos shall be diakonos of all. Some men I go again, pastor is a bummer, reverend was a bummer, workers is a bummer, Hymena, and we deal the bell. Number one, the day the bell sung lay now, Hymena said. Ngorale, Haimano, Semadale, that I grade. Taikonos says that Miram Congo there. Wait there from there. Con number Sivago, con number being on the go. A some I come down there, some I come down like a service Sivago there. Taikonos, I get Dolos is a thing, I get Mobile. Zine 45, A part. B part na something good topic that that's the last thing I pose in the Samada. 45 yeah. For even the Son of Man came not to be minister unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Harama sang Malaysia Pasung Gor Hanget Gontin Malay, Kana Wizard Hega, Wizard Gor Hanget, Pogonte Zaina, Pana and we Hanget, Poker Rinking Pegale, Pana we Hanget the Milita Style, I can have ransom was the English Nana. Don't come Hanget to Green Lutron, the Sebete Zana. The meeting of the amusing people by the Hangetele, Nunavitero, Lutron, says Lutron. I get the English now, ransom, Minate Mome, do me pay back. Zainatin Kumkai Sama, Israelman, Saraka Pompi, Kai Sandex, Siranga, a boom to the ransom, the me pay back. I get the Lutron. Jesus Christ on it. One day was a me side of that. The me pay my lay, Nahang, get the me pay my Christ on it, and dog and Nahang, that's like a lay, said Limbo, I get what it. Does that? There are some fancy that in some Ranga, rather get from other music. Hey, hallelujah. And we said, I'm the man of Hingnamwang. Nang sudi zatole. Nang kam giya ko hum basigna namai tingmui nam dui kam rasam king samra namai tingmui nang bu harui na hakket tu keseba pawa pisangala ning bang pe ning rasam sara ke sabsalam mile ina sob sanga sob na sob sangala pe za hai na namai tingmui ning rasam utol za ani ba pe da rangya nang la ka hin nam pe galo za Christmas week is a Tumlay. Amen. Kanigu team gonna go to that. God, that's what I'll be listening. I poured him was it. Minding the kingdom mind. Hagwang today looming conning back. I poured, yeah, the name of the kang lazy. When we get day pay, there is a Christa, I bums the bum loga. Christa, who more than some bum loga, when we get question bum there. So now, Tingim Ramya, Dilang the bell, but see that the some laws say that the name become that bum come there. Then I knew that there's a question to the leg. A pogo, mango, background sin at Tigara.
The book of Mark is written by John Mark in between 60 to 70 CE. Upon Mark 7, John Mark 7 wrote by things that she is a common era, Christian era. Nako, hangating le. Jerusalem, Rocky, then Shamak Suga, about 80, 60, 70 lunga, book of Mark, the server Rodley, where he was in Rome. But Rome the day, Bamaloga, book of Mark, the server Rodley, server 80, 60, 70 lunga, I told you, Rodley, server, and we are going. Number with him to that, Son of God. Son of God. Haramale. The day believe one give it back, Miramale. Haramale, Lamay, one give it back. The Haramale, the Magna, Haimasoga, Payavale, basically. Mark seems to have targeted Roman believers, particularly Gentiles. Pana particular target is policy marks the Romans. Rome the day believers know this Bama. Gentiles do not have policy no way. Christos Hamonale. Gentiles Mugo. The policy Gentiles do come. Rome the day about to bump the Kanga. Upon particular desire. Gentiles Manga Royale. His focus is on the deeds of Jesus more than his teaching, particularly emphasizing service and sacrifice. One man forecasted that upon the cigarro was there, this so Christ taught them. What the day of Sona, this so Christ on the day, bring one given that, go right back. Then you guide back. Zaina, and we have this side at both but the main focus is that, and we have get a day, that the Gentiles might get a day. Marks the lenses, the disciples to humble service. Mark chapter 10, verses 35 to 45, the pizza. Magna uses lens today, and you don't kill it. The name of the Congo, none we know about the law. The Makaregu, Merevian, Diamond, Yapibza. The name of the Congo, none way. Renault was a daughter of land. Renault, get daughters of Lumberlay. Renault, get with some sort of land. The Bona, the name of the most silence. Gilay, Heterolays. As a background to that, my message still in Mismaka. New Year's there. Ramsun Ramelo, the Ramsing, say now, Pen beware, and the text it and a book. A poke test no never discussed to do. There are some sorts I know who taste never for customers of the so way there. A woman, the max, a poke taste, and we have no middle good set. King isn't king of legs, there, right. Number one, why take a pig? I pose there. Verse 44, 45, A part there, and then copy you. The greatest minister shall be servant of all. Dilang ba? Dikon. The Peter lang Robert on the high monose ngorale. I don't want to say a man, and we high mono. Then give them one Maya. Dilang the bell, number one song, neighbor go on this side on a high maze, Ngorale, high maze, Sibaduze, Bambale. I pop in then give them the Dilang bell with some lay, Dilang the some lays. I pop wine again. And we figure out Zeme and Zone, through their mother, are asking Jesus to make them the most powerful man in the kingdom. Second, only to Jesus himself. I guess James na John na Papuy Mary na the corner.
Jesus Christ anh này giúp học quan cái gì á cũng chỉ bằng lòng một câu hả xem mày đâu đây Jesus Christ sai cái Jesus Christ sang cái James này zone nha tiếng diêm làm của mày cái đi lăng được cái thu lăng được cái năm con nhá bằng năm câu hả xem mày đâu đây và bùi Mary đó kìa con ở đây và này bùi gì đó ai cái tiếp luôn kìa Jesus Christ anh này xí bên đó rồi James này zone con mình bây giờ anh này nó tiếng diêm làm của mày cái đi lăng được cái sang đây làm gì anh này là Jesus Christ xí bên đó rồi Jesus Christ kim nào bên đó rồi giờ ai bảo cái này là con mình này Jesus Christ này nang naya kinapeda James John kinapeda sang bising na nang nai tingin ro ma ya nang nai sang ya di be deu noi he ma lai pana na ram se ko lo lúc pana na kan ni be se ne ke ni mu dui ta na kan ni se ting yim ram go mai na Peter James John azam dui ko se ting yim ma ti lang ba sang lai cái niềm tin là còn mình lấy làm mana Peter lấy cái sinh năng kể lấy disciple mà rồi kìa có cái niềm rồi kìa thế mà gồm cái sang cái gì azam này là cái nào gồm mày kìa cái gì mà bèo bèo đây cái gì mà bèo sang đây giờ cái nuôi hàng cái sôm này giờ con mình lấy có học mình lấy cái gì này Jesus Christ là cái gồm giờ Jesus Christ bảo anh này kìa gì mà bèo sang lấy anh này anh này cái nó giờ tiếng kim đồng mà xoay mà sẽ này là gì bằng cái năng sang cái này là gì bằng cái sang lên ngồi sẽ bên này là có học cái mình sẽ nói này James này nói rằng Jesus Christ kim nói này Mary nó nói cái câu này sẽ là ai bảo cái gì chắc sẽ là này Matthew cái đó sẽ có cái này rằng at the same time came the disciples unto Jesus saying who is the greatest in the kingdom of heaven rồi sắp bây giờ Matthew cái đó sẽ có cái này rồi one day sẽ sao đây Jesus Christ đó kìa saying who is the greatest in the kingdom of God in the kingdom of heaven 하라고 quan cái này sao nó chỉ làm cái sang lời lâu rồi Jesus Christ đó tại cái này rồi James này John rồi Matthew cái đó sẽ có cái này rồi quan đây Jesus Christ nói này sau cùng một câu hắn nói một cùng rồi humility còn một câu sau cùng một câu hắn nói một cùng rồi hạnh phúc một câu sau cùng một câu hắn nói một cái mong đợi một câu sau cùng một câu hắn nói một cùng rồi short memory mà đây ngay sửa về mong ngay sửa về người ta mong ngay sửa về đây ina kêu là cái ninh ngày mà đây hàng tiền nó ra cái ninh mong ngày mà đây muốn mong ngay sửa làm gì ai cái làm gì Jesus Christ nó tuang ra răng này hey John James Peter ai ya tiếng Việt làm nha đi làm một câu sang ta ao nè hắn nói một cùng dân lùng một câu dân mua xí một câu quốc hệ một câu mình mua đi cười một câu ai có một câu nó tiếng Việt làm cái gì mà đi làm một câu sang bên ngoài giờ ai ya Jesus Christ này bao cái điểm số cái răng này in the kingdom of the world people compete with each other to exert power. But in the kingdom of God, true greatness comes from humble and willing service. So that. Nakakatay pinagya, tira hangsig na, pumsinin na, halit sa. Congress versus BJP. Mudi na, rahol sansya. Rahol kandi na mudi sansya na pumsinin na. Namay election na. Halit sa lo le ai po za pun si de hang sing na Narendra Modi le kan le Rahul Gandhi le za ka halit le pun si hang sing na ka na tingim rambu kati ba ko dilam ba ko ane ma le se but in the kingdom of God true greatness comes from humble and willing service tingim ram jan dilang ba ko paling sing sa kati ba ko sang ra ba ko ane karnu ba ko ta tên này sẽ từ câu nè kinh nghiệm làm cho đi làm được câu sang lên linh sinh sẽ đi được câu sang lên ngoài sẽ ai được làm này năm mai anh nuôi con nhìn người ta sắp đi nữa đây ia pastor đó sẽ kinh nghiệm làm của mai á ina ku ilam mà mau lên đây
sang sang men ni lu le ya ni brenda ze ya ta ti me mo de ti ni mang ya sang sang so ya worker to sa bang da ze ya na beli to sa bang da ze ti ni ro mo ni na di lam da mo le se da ni hang gen ning ze ze an ni de ble na du ti ni ram ma na ka de ble ku na du so ma le ti ni ram ke di lam ba ko linh sinh ze ke ti de te ro ba ko ane karnu ba ko zai ne ni to te ge te ne ze te mu ti kang ne ti ni ram ke di lam ba be we sang hey ze ga ne. The one who is the greatest in the kingdom is the one who does the greatest service for his fellow men. Hagwang the day tilang the go sang of the go and but come hang about tilang the go the go ne. Hagwang the day tilang the sang hey. Namai and we pastors ba me. Zaina serve leaders in the come. Zaina ya believers in the come. And we see that represents so the cow, no my pacam, Puyam Pacampa, Pakiang, Zamham, and we say, Father, that 20 long the service, Dilam the paper go on it. Think him like a Dilam the post someday. See, we see it in the mind. And we the day Pereja, Motor the back. How long the days you know the money? See, we see it. The mind, eh? Nam Kam Hanga, Nam Zem Hanga, Nam Kilonga, Nam Mili Hanga. And we thought that the better on the Nam lay. Sizang Pui and thinking from there, Dilam the Pui, Dilam the some ways at the The Bible uses Hebrew term Ebed. Ebed is a servant. Ebed is a Hebrew one servant. So that kabang to refer to slavery. Ebed has a much wider meaning than the English term slavery. So that Hebrew mapuna English portion kabang the servant the z the parim bo things to the things the things I got the gum tapte said it was seen as legitimate to accept captives often through welfare, not through kidnapping. So that I think Ebed the servant was Rome make kabang mana Rome population so ne kile le sporting ya Rome so ne kabang te mana Rome ke de ya Zeme ki zan ne sibzi na kabang hang ya sang man minu le sang man na khoi ne hak le sang man na inang bang tu ni le wang le na du ai ge Ebed ke server rim ba za na kabang te say Azam na bang do ba azam na bang do Zeme na ka se bu hang ya Ebed ke se te le pula mana hane ke le Assyria ke mi Egypt ke mi zi hoti mu ka ke hane ngam la bu ya Egypt bu bangle ania na tu lam za mi kan ba na makta ko han ko ba makta jam lu za lu ti wo makta anui hane ngam la ba na mai ana Anuyana Egyptian na bang dero blaze wang dulang the ko buze Ebed so the tele so na mai anui pastor the back zana search workers the back anui na mai dulang the hanga ni ko ko le anui jam bai za ka bang dum ni za anui bang sa na za he ko ma Jesus Christ na mai na su ko za na za Christ bang le Now is a Christ of Ungorum Blaze, and with a Tulang works in, and with a Cruiser, King Master, and we get see that this is Christ of Bangladesh, the Turanga, Doglaze, and Ebed, so get Ramle. Some man, and we go identity. Then get a look at flag, a look at Makoto the law. Yeah, official delay, pastor, they will wear a saw. Cholosi get that. Ya chilo sikite ko male agum na secular gele sikite le anui agum na tong le 7 million am na pa no mai sa anui pastor de le 7 million am na pa anui la ke ram ni agar ram se Ebed ke 7 le mazan mai no suku am sa anui la peting wang le
Ting one was Zimra, ting was Shiva, and Nick Laza, Dulan the Tepalo, Dulan the Tepalo, he bet the Sylvia Ramadre. One can live Marida, who was set up here, Kalada. Ginga, so my father, Maga, not open a one like that. God the Dolos, Diconos, Diconia, so good him was there. I get Marmero was there. Sharpen the Silver was there. Zana Diconia, the Silver was there. Digum Hangero, Sebe, and the better. I get verse 44 get is an holy. Shall be servant of all. The loser, but to minister to Diconia. Greener to Diconia. Deaconess, Zeme, Congo, they come. Con number 6, they come. The pagan, they come. Minister, Zagorole. Dolos is called to become a slave of the master. Master Bukabang. Master Bukabang, Herbuluga, winning over Master Bukabang, some bank the banking. See a Master Bukabang to look at the Nole, but you doing the Lole. But no, the Lole, see the slave to say, Bukabang that, Dolos that. So I'm at the Roma, Bukabang, I'm at the lay, Peza, Master Pienra, Lungwan Samra, Master Knowledge of Lungwan Samra, Zana Nom, they got it in the Mira, Hunger, I get the lay. See, boom there. Namai and we, Nazisu Christa Bante Bezet, Namai and we, Dolos, one Sam Bezet, and we, Pastor Munami. Here to Romale, workers will not here to Romale. I get one from high flood to here to Rose. I get the loss of the Ramale. A barman, here to Booms and means a high mother, here to Rale. Some man, Male. As I'm going to show, no show, here to Mabu. Some nails on Pawali Sisico and you do. Some nails on Puya, the Sisico Maka. As I'm getting Shaboga, as I'm here, help them to begging about here to Malay. Do I get wrong at the though lost the service there. A bumper never good master hold it today. A good master hold was a no hold it today, but not hold it today, says Siga. But I was a bummer who don't Malay. See booms there. Namai, and we do this to Christmas, why visit. And we hide them up and go on this to Christmas, why Hum can get to me being some of the bush holes hang out on the web of Malay. Can't Christian is a web there. Hi, Mama, Lunta Zira, hi, Mother, see bother on it, and is a way. Diakonos, I guess servant is the again. Diakonos is a call to a life of serving others, then self. I get Diakonos the service there. We can ring the Miramza. The lever, hunger, and with a poele, mirror and Mr. Cotler, the map. And when mirror and Mr. Lemisane. The Gomatato di Pumanshamau said, the Gomatato E and Rimo said, the Gomatato E long you said, the Gomatato the E Haroga shouted as you said, and we mirror and Mr. Cotler, Toplatza, Bishikutza, a thing that's and we mirror and with a Cotler. Mirror and Mr. Cotler, Miram Cotler, and Bishikuta, I have. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lung ning kani basima sangle. Habuang ka day, tayo kani basima sangle. Hezana habuang ka day, lui pwede ka tulay. Hemak tisa ana. Ano yun na ano yang ning siya din ha. Habuang ka day tayo kani tuy kang. Habuang ka day lung ning kani basima kang sama kulay sa day day. Diaconia means I just parimbo kele. I guess servant severo bese parimbo kya kamne. Diaconia means
to minister by way of rendering service in any form or any kind, to take care of by rendering humble service. Minister by the way of rendering service in any form. They go back to later and we go to that. Ya di mana tu la pasal mana ya so kita tu la ya go meta tu la go memang na go za nu ne preference dah aya makai sele anu ne tu go betul ni ke anu tu za tu makai sele or take care of by rendering humble service ni hang ke tu anu karmu ba to pe ba ta hang ke tu ni reh reh sele ai po ang gì nè năm mai anh nuôi học buông cái đề của luôn mình con mình đi cầm lấy anh nuôi hí sắp bên giờ hăng kẹt rồi hay dưng ninh suốt giờ ninh hay rồi giờ azam quy hơi đi nó anh nuôi hiểu đó azam gì hơi đi nó anh nuôi hiểu đó azam về hiểu nó anh nuôi làm sao đó ai cũng nắn ninh dưng rồi giờ anh nuôi gần mua một to giờ đây là đây giờ là đây. Every denomination, every congregation and pastor is tempted to look out for number one instead of serving kingdom needs. I got a denomination, Pentecostal bamzai, revival bamzai, Baptist bamzai. Zana yung mga sa congregation malena, pastor malena, and we the number one ng yan ni Koy kire. Number one yan ni Pen kire. Habuang ka day, paano nang bisa ni Pen maksa. Habuang cái đây con nang mất người tôi mặc sân năm mai người nên tôi còn chỉ bây giờ ai cả là bây giờ anh nuôi gì ta rồi anh nuôi năm bao nhiêu ta rồi anh nuôi cái tây tôi rồi ai bao hàng cái này anh nuôi câu anh chỉ đây habuang cái đây con làm rất là bao giờ lòng này xí cái gì này ai bao cái anh nuôi câu em mặc hàng nghe tôi lại này quay người nào cũng để xe cướp vừa mấy cái đây không nhận người đó Samson này quay của nó sao xí mà rồi nhưng mà ZBCA Samson sinan có bị có rồi bữa sáng nó ZB rồi kim lệ ra về cái đó ấy bây giờ mình đi lên tiêu làm cả nếu sau khi đi ăn bia rồi Samson có làm à rồi đấy bên này bọc này đi cái pin đó này photo lệ cái đó là bây giờ này bọc này đi pin chính cái tia sỏi cái photo các bạn để nó mi đi cũng là bây giờ sau khi giờ tập cái sau khi giờ đây để đó thế nào đó quay qua na action để làm video thế đó mình này xí này ai à mau để xoay để biết du soi cái luôn để đi cái đuôi to bị sao vậy nó luôn có gì đấy cái bác sĩ làm mẹ cũng chỉ sang này nó có class bằng college sao luôn gặp mà yang itu sang này belum gặp này à và khi lúc mà bộ lum này lum mà chỉ còn lum sao lum cái lum sang này sẽ ra cái sao lại làm mà người yêu thích cái này là sao đó và lum cái người passion đi càng lum cái sao lại sẽ ra ý sẽ đây my class cái có thế này ngoài cái nó vậy cái last part mình kita có gì cái Jesus gave his life a lutron for all. Jesus Christ na pagrinting nto ne anu yang pegale le lutron saja. Anu bini male na do Zehodi mana Old Testament ga ko ba de ta aya sin na male aya ransom saja ni beja hi patai ba Pemi ma ri ta ma pemi pe na ri pa tu pemi pe ma na bang ka u pemi pe ma tai ka bang tu bum za aga ransom so English na hwa ka le a ko le ram ma le lu Greek ma na chi cha za ma le hem zi na mi language ya ka te nga nam le in the New Testament Matthew and Mark report it is a saying of Jesus the Son of Man came to give his life a ransom for many. Jesus Christ wang ke beza ke kim ham ya ba ke ring be ya wang ke le se le du pa lama salaka na mai bu topping maka Jesus Christ wang ke hai mo nang ya ai ro le
for many le ransom for many then hai no zom le ransom for all ma le sang sang mang ge Jesus Christ wang ke le se that nom den ham ba du ge Jesus Christ wang ke le nu mai nom den ma song ma za la bu le nu nom de ma Jesus Christ wang ke le se but this does not prove that Lutheran conveys the same idea as ransom in English. English get ransom serve day when Lutheran serve prove that you have that so Malay idea someday. Again, Lutra ransom serve Lutra price of release. But maybe the repair. But maybe the repair is Lutra price of release. Now my I get Old Testament get people get. Katung say na nang su ni pel mi du pui mi du thấu set lo get. Chỉ rằng pel cái bui cái tôm xe con kia cái xe đầu này, hình mắt nó cái tôm xe cái xe đầu này, đúng ai cả răng này bây giờ, cái tôm xe, cái xe mặt xe, cái tôm xe con thầu bất bền, con thầu cùi hàng ghé, chỉ bao gồm má lịch, chỉ bao bền nè, bao nè, ai giờ nằm suy tư giờ cái mi hàng lệ giờ bền đuôi đầu này rồi này. Rang tang la ke bam za ki ne ki be aiza abu ko tum sei na thau sai be mi de chi po the ransom so le pay the price the ni be za di ta le tum sei na thau sai za ba le ni be ma ri ba ma le the lu na ba le na du song ba ko pe ngam za an bu ko tum na nang su nang ki du thau sai ni do za na mai abu rang tang na aiza example mi za hya ba le za ni be na ri ta le chỉ bao giờ ransom, cái gì đấy, rồi nè, cái này Exodus, meregu kereu sum garang le. The most important passage is the law concerning the half shekel to be paid by every Israelite from 20 years old, and upward when the census was taken. It was to be the same for rich and poor, and it was called ransom money, to make ransom for your souls. Israel mana ni pe ni king kum kai sama designer shekel sebe pom pi ge ram pom pi pe le example king kum kai sang le sebu Israel population dia kai ni la hang zigna king kum kai sang za ne ha ge ram pom pi pe le si po bu za ransom money to make ransom for the souls pan mui han yang ga pan mui to mang zigna pan mui ge ram pom pi pe le si po za ransom so za le na ka po za ransom ko se ba pari ma sikle I bought taste the raw I visit. Na mai Jesus Christa ting giam ramna the ni hong bam swai the bam swai uza. He forsook the glory of heaven. But swai pa sama ting giam swai uza and uza ri pata ro kong kenza. Nang I ma do tu ni bimane. He set us free without paying any price. Ano yung rin padala ni mga ito pay maksya? Na doon ay ransom ko sa dati ba? English na pamibig sa rin padala yung matala. Doon ay Lutheran ko sa bisa. Jesus Christ na katay periga guwang kaya bisa. Ano yung rin padala bisa nang mga ito? Jesus Christ na pay bagala. Yung tao na, free na. Ano yung rin padala magpapigala. Ano yung ito? Kabang na rin padala. Yung tao na bisa. I get Lutheran society. Last gap. The other noun is Lutrotes, used by Stephen to describe Moses as the deliverer of Israel from Egypt. This
last form indicates that Lutron does not basically refer to a payment. So, Lutron ka sebeza on a mob to pay the hunger roy malay. See, come to Jesus Christ of the day, because one gives a new mob to pay malay. That's the Jesus Christ on the unreserved thought. I get Lutron. Moses paid nothing to Pharaoh or to God to get Israel out of Egypt. Moses, Israel not to repeat my. Kasalaman tayo sa pay malay. Dua wala yung pare. Namay. Jesus Kristo. Kaday mo na hang sige na. Buwan kay bepel. Ano yung repeat at bepel? Ano yung ramtang tayo sa pay malay. Kana, yung tao na ano yung repeat at bepel. Aga, mo pala. Tuloy, biga. Namay ka mo ay sa tom na. Ay mo na. Ano yung Christian malay? Dino, miram za ngoro. Ano yung habang gede ulong ng kaming malay na miram za sibadero. Miram za rehero. Miram makalang masiro. Ipasero, iribrero, iwakerso, mami. Ay pawang signan meron pa tayo malay. Kana, sobong makaw, kanang makaw. Miram za ngora, miram za rehero ang signan. Anui, Jesus Kristo bang tadalay. Sibisigan na may wangay sa iking malay na. Anui Kristo hanggang ngosida. Kristo hanggang totel sida. Kui pesang kamrat lay. Pesan tingani na. Hang tayo mapiriga. Anui rapila. Ubu kahingan pisalo. Amen.